Pamirsa Penglimbakang Pariwisata Bali nenten lempas saking kawentenan pelestarian seni adat miwah budaya sane Kantun Rajek. Rengera modernisasi sekadi mangkin, usaha mepretenin adat budaya Bali patut kemargiang. Makudang-kudang pengupaya kelaksana yang sejeruning nyaga Kerajaan Seni Budaya Bali, sane pinaka jiwatman pariwisata, napi male sane mangkin, sedengat kelaksana yang promosi desa wisata, seni budaya Bali keweakdani pun presiden kepisuguhang ring pedesanan, sa wisatawan nenten nyantenang seni budaya Bali ring hotel Kemantan, kantos mangkin, sektor pariwisata kedadosan genah utama ngeruru pengupejiwo ring krama Bali, adat budaya pinaka pengrajak, pemargin pariwisata ring Bali. Puni kemawinan pertenin adat budaya Bali patut kemargiang mangdanis taterajak. Krama Hindu Bali sampun pini becik, indik nyaga uyaden meretenin adat budaya Bali. Sokongan saking pemerintah pini banget kaptiang, untuk ngewatuang dana bagi hasil ring pariwisata Bali. Sanika angin meretenin adat budaya, mangda nenten punah. Bali presiden nyarengin dana bagi hasil, angin pemidabda penglimbakang, pariwisata Bali kepungkur, mangda adat budaya Bali presiden kepretenin setaterajak. Juliana, Bali TV.